Arasodi ya Allah. Kayaknya beda apa, Cok? Apa, Pak? Siapa ki buru orak-orakan? Saya ikut minum kopi. Cek kalau kau nginom kopi, lek kedua orak-orakan. Tak lah kalah sampai beli. Kamu kopi je. Kere nginom kopi. Penelpon deh. Lo, kenapa Lut? Beda di mana, Lin? Di Roma yang lah motor. Seperti biasa lah, kardu. Oh iya, Marina. Ki Marina pas OTW. Yuk. Oh. Pak terak motor, Lin. Kiranya role Lut. Cek lebur, Lin. Pegelat. Iya. Cek lebur, Lin. Boy. Menyala bosku. Ya kait, enggak mau na kait. Bekerja kena. Nyari hiburan deh. Kan resmi motor kaki. Lu resmi Lut. Lengkap benar seperti Lut. Kan berapa mun ngaji? Ya muda Lut. Nintro lema. Aja ki sok manis dan setrak. Langsung ya tayar dan Roma Lut. Mundi saya telo lema. Ya mundi yang gua pada teromeli ya ngaji. Ya iya boy. Ya penyakit muter-muter tahun lagi yang ku. Mau bela. Oh iya lu ya. Ki minta ke bapak. Ya, pucuk le sepeda tu ke kenjek ngajak kan. Yumun pola nama kungko pada terro. Karo ken bingko yokor katang kebedaan. Karena engkau tak teroma beban katang ring tua. Tinele yang huyo beden tu. Terus kacung gelerak orang. Ya udah kok beli ya.
pulang di acara. Udah kado yuk. Lima ayu kali. Lima ayu. Keng beda apa Jong? Anu Bang kontrol motor nggak dinalin Jong. Lah aja kan lah beda nah. Apa je lah coba Pak. Tak glowing, tak asik, tak santak. Sering mogo apa mau ada bensin. Wah keng ada sokor namun kakek. Kok si mele motor je, terus tahu. Jeng aja je nak. Keng male kaki daripada benoreng. Sani male aki pas keng ki terus ini terus itu kakek. Boleh ya ke di ngaki ya. Orang ngodik ni nak cipah mandang ke selebih atas. Tapi mandang ke selebih mabe. Male tahu rasa nak sokor.